الو آواز هست؟ الو. خب بلکسی سلام علیکم، سلام، خوش آمدین. دلشاد جا یکم لایک و آواز هست. خب بهترین صبر سلام سود و علیکم سلام، خوش آمدین. بلکسی و آواز هست. دلشاد خیلی دیوم لایک بهترین صبر چی در روسی درس ندادین؟ حاضرش روسی با همین ترکی و با چی مشغول هستیم؟ انگلیسی وقتمون کم ترک تنگتره. یعنی باز اگر ساعتی 10 با روسی تشکیل کنیم بعد خودش ساعت 11 تمام میشه و در بعضی جا وقتی خوابه خوب نمیشه فکرم. امی ای ترکی و که ای انگلیسی یک کتاب تمام کنیم بعد ای با یک روسی میگیریم. سمیت جیرسی ها آواز هست. فیو لایک رو فراموش نسازید دوستان، سلامت باشین. اینجا دما یک نفر نشون دیسته، یک نفر، دو نفر شد. چند کسی برادر اینجا؟ اگر 5 کس باشه درس آغاز کنیم. 3 نفر شد، با 2 نفر شد، با 2 نفر شد، 3 نفر شد، 2 نفر شد. من همینجا فیو سمیت جیورسی بور. من همینجا من بلاگر تجه چخی دیجه یه نفر نشون دیسته باشه. عجیب. сейчас смотрят один. خب فکر میکنم 3-4 نفر هست. های دوستان کی دلشد تجام سوال کنه نه oldu hocam. قوه برق خاموش شد. یعنی امروز خیلی زیاد باراندگی و تندر چراغک هم خیلی چیزا بودن. رعد برق امروز چند جور ریمون کردن، تعمیر کردن. دوباره قوه برق خاموش شد. این وای فای و قوه برقه تو айсарака бастанед кардем ки нашуд дига. бо свет худаш омад. як дақиқа бори қат нашудам, хеле хомӯш кардам, бо омад. ман ҳаминҷа ман блогер ӯ ҳамин хел мешава маълим. ӯ ҳамин хел мешава. бурдаем ҳоҷам. Тамам. Чок ташаккур дорем. хулос ҳамин хисаби қат шудани эфири мо свет мард бо худаш омад. маъзарат мехоҳем дӯстони азиз. баги лайк ака ҳама каса сӯзи бародару апаҳо дастгирӣ кунед якдигара. Саломат бошед. Ташаккури зиёд Фаррух Шоҳ Саидов. фею модам муаллим ҳамин қа борону раъду барқ буд ки кӯдако тарсиданд. бале бале. хоб анладам ҳоҷам. беҳтарин ҳама каса баъд як эълон кун ака моро. хоб ина канали акаи Фаррухшорам хабар бигирен. ина бародари азиз Фаррухшоҳ Саидов. хак мо ута реклама профессионалне карда наметавонем. ҳам як хеле дастгирӣ мекунем. ия чӣ баи хеле сурати чӣ кадаге? При просмотре контента для детей эта функция недоступна. эфир дорӣ ки Фаррухшоҳ? ия мега недоступна ко. При просмотре контента для детей. хоб зебои усипова салому алейкум муаллим. манам ҳаминҷо. Ташаккури зиёд. хуш омадед ҳама каса. хоб мерем ба суроғи китоб алайхе боша. Bu orange mi? Evet orange. Yani ki mesela evet bu orange. Yo hayır bu orange değil. Bu orange değil.
خب دوستان کامنترات تلفن نشون ندادسته، بنابراین تمرین کار میکنیم که وقتم تنگ مونده. خب رقم 2 bu sınıf mı میشود. Bu sınıf mı? Evet sınıf. Diyor ki evet bu sınıf. Yani her de درسته. Hayır bu sınıf değil. İstanbul kalabalık mı? İstanbul kalabalık mı? İstanbul oyo kalabalık çi tercüme ettim bu Türkçe. Yani zahma, talpa barusi çimiş ama خلاصه کلابالیک با توجیکی سر آدم زحمت طلپه غوغا همه چیزا کلابالیک میگن. بیا خیلی بریم ترجمهش کنیم. حالا با توجیکی چی میشه باشه یا اون کس میدونه ترجمهش چی میشه. کلابالیک کلابالیک مزدحما شلوغ crowded روسی prepolenum stalpilast prepoleni stalpilast Türkçe serodam kalabalık serodam böyle serodam. Yani o İstanbul serodam است. Evet kalabalık. Hayır kalabalık değil. Bunlar yüzük yüzük bakıyorum çi meşeva çala meşeva. Eğer hatırına koyayım çala meşeva. Evet yüzük. Hayır yüzük değil. O postacı mı? O. Bunlar yüzük mü meşeva diyeceğim. Bakın farmış kadar. Bunlar yüzük mü? Evet yüzük. Hayır yüzük değil. O postacı mı? O yavay poştalyon ast. Khatkaş ast. Evet postacı. Hayır postacı değil. Ev temiz mi? O yokhona toza ast. Evet temiz. Hayır temiz değil. Ne toza nest. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. Yani der cevaphoy zer savolhoy münasib navisid. Evet bu sandalye. Bu sandalye mi? Bu sandalye mi? Böyle yedurat. Evet bu sandalye. Hayır köpek değil. Bu köpek mi? Bu köpek mi? Hayır köpek değil. Evet şu sözlük. Sözlük ufta farhanga megiyon. Farhang lughatnoma. Bu şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Evet şu sözlük. Hayır o gözlük değil. Gözlük aynak megiyon. Aynak açki. Bu gözlük mü? Hayır o gözlük değil. خب اینها تمرین هایی بودن که وابسته به همین موضوع همین روزه یعنی سوال جواب جمله های سوالی ساختن. در همین موضوع امروزه در همین جا با پایان میرسد از کتاب و از فردا باز از اینجا میگیریم انشالله اگر زنده و حیات باشیم. اون کسی اگه سوال داشته باشه اگه پیشنهاد مرحمت بفرمایید نباشه این ختم میکنیم. خب کامنت‌های بالا رو من میخونم. اون کس اگر یکون سوال داشته باشه چیکنا دیم برو بنویسش. از اینجا سر میکنیم بالا رو نمیخونیم. دسترخوان زیبا آدم بسیار باشه کلابالیک میگن معلم. بله کلابالیک یعنی سر آدم. بلکسی کلابالیک سر آدم. بله دسترخوان زیبا انگشترین. بله آشخانه با بسم الله سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدید. آشخانه با بسم الله آشخانه با بسم الله اعلام کردیم در اول باید برگه اعلام میکنیم که فردا تا بگرد نوبتی آشخانه با بسم الله های 757 شدین. اگر رقم درست باشه خب نادرست باشه بگن که زیاد شده باشه بگن باز زیاد بنویسین در اینجا. خب سمی تجربه رسید بله چالا. خب بهترین دسترخوان زیبا و علیکم سلام خوش آمدین اپا جون آشخانه چیزی که نوشتم کور کردن یا پریویت مکس یا پریویت
можно ссылку. Друг мой, здесь турецкий язык идет. Ссылку нельзя здесь. Ошхона бисмилlah, хуш бошед хоҳарҷон, дилшод чи ведиамо престо ингесто. Иша нафаҳмидам, дилшод теҷе. Ошхона бисмилlah, Max, здесь идет урок. Да блекси худоҳофиз, шаби хуш. Хоб, худо нигоҳбонтон боша. Муваффақ ва муайяд сарбаланд бошед. Иншоалло ки баъд аз 10-15 дақиқа боз дар забони англисӣ вомехӯем. Там гуфтани набоша, эфира хомӯш кунем. خب فکر میکنم اون گفتنی نیست انشالله. اون گفتنی باشه بعد در زبان انگلیسی با صحبت دوام میدیم. معلم و درس انگلیسی چی؟ معلم تو درس انگلیسی خداحافظ. اوکی. معنیش خداحافظ. скоро увидимся. Görüşürüz. Goodbye teacher. إلى اللقاء. Tamam kardeşim. Görüşürüз. До свидания, до скорого встречи, إلى اللقاء. Семет Джевраси, tamam hocam, teşekkür yerin, teşekkür ederim şöyle. Görüşürüz Semет Джевраси. Pazanda Sumaya man omadam بخشش کار داشتم ساعت دیدم حالی همون خیلی ایستاده و فیلم که یه روز پس معلوم میشه پگاه شاید معلوم شود پگاه آشخانه با بسم الله تا درسی انگلیسی خداحافظ خب مایلش خداوند نگهدارتون باشه در امان خدا انشالله درس انگلیسی با دوام میتیم 10 دقیقه بعد افرق قد میکنیم